Wa iz farakna nania pada ngerangi farakna bikumul bahra riwattunna na nafui pungallah ta'ala lori ketumenang tasi ngerangi riwattu nafu'inna ri ketumenang tasi fa'anjainakum gangkanna napas salama ketumenang pungallah ta'ala fa'anjainakum gangkanna napas salama ketumenang pungallah ta'ala wa aghraqna ala fir'auna nania napatalamna fir'auna sibawa joana wa aghraqna ala fir'auna nania napatalamna fir'auna sibawa pengikutna sibawa joana wawana wa antum tanzurun rigo engkana pada makanja tangamu rigo engkana pada makanja tangamu musaksikan gero wa iswa adna Musa nenek ngerangi riwattu angkanai ijanci Nabi Musa arba'ina lailatan patapuluh wanina thumma takhastumul ijla na inapa ikut menang Bani Israel pada angka ko pancajiwi anak sapi mancaji anu musompah mimbadihi riwattu dena gaga Nabi Musa wa antum zalimun narigong kamu tu menang pada angka ko magau bawang narigong kamu pada angka magau bawang. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini nelorengi pungallah ta'ala ingerang irampe-rampe kisana Nabi Musa aribatunna ilallung oko Fir'auna pura dira peltukangi makane oko orang itu kisah yang terpandai di dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa oko surah Al-Baqarah oko matu surah An-Nisa, Ali Imran dan seterusnya rata-rata angka mana kisah Nabi Musa. Nah, kisah magina malampero kisah Nabi Musa. Nah, saat perjalanan hidupnya itu mapamula rijanjian, mapamula sebelum rijanjian riwattunna nana, riwattunna kallolo, riwattunna melo yakka mancaji nabi, riwattunna mancaji nabi. Kisah ro kemudian Nabi Musa mega kampung onroi. Jadi itu narik kata mega kampung onroi, mega kisah itu, mega ceritana, mega pengalaman na. Jadi narik melo ki mega pengalaman ta, joka ki, ya joka ki. Ya narik kopi bola ada tuh, makura pengalaman ta. Ya apa narik kata pula Jakarta, joka Palu, joka Samarinda. Jok Irian, jok kaga, mega tu ceritana, mega tu sahabat naga, ya mega sahabat na, mega
mega anggotana magan sabah tuli jokai ini ada kode nak joka atau komite haji monro biasa tuh makura pengalaman ya makura ceritana agak belum cerita nade nak selesai kampung ya dengan bisa cerita ya pun dari mega kampung monro itu ya mega ceritana itu sama dengan Nabi Musa ini ya nasabah mega kampung purnonrui agang kana mega ceritana inilah yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran pelajarannya ya pelajaran juga ini kepada kita semua maka deh ya nelorengi pungal ta'ala pasiru maka deh pungal ta'ala pasiru joka ki sele kampung tak ya sele kampung tak tolong joka tolong dio ya dari kodean kata lo bila lo ki bila joka dio mak bande ki koro tatalum pani lo ki pare lo ki Makassar iku mege dita ya lo ki koro ma hotele ya tatalum pani si Pak Doki lakita ya aja gak duangi si Pak Doki lakita koro ma hotelero ya makin sebaka kemodita ya daripada dita atau limundur bolata ya jadi dia magaga to joka pasurana pungalatale pasiru pilandi joka ki lebona tanda joka sapa pengalaman joka ya ini tuh biasa safari itu safari dulu itu begitu ya supaya pak berjamaah joka mita kampung ya biasa lo Mas Sepe biasa lo Baranti biasa lo Kulo biasa lo telat biasa lo ya bagi watampulu supaya pak berjamaah mega pengalaman nah kedua ekor nasa masjid anu maka to kanja menarana ikur masjid anu maka kanja nasa nuna kuro makanja masjidna makanja cekna masjidna magina cerita makaro nasa bangka masjidna ita ya ia pun nareko masjid pajar mitolina ita diga pengalaman nah ya jadi itu dulu safari begitu safari berjamaah tasbih ya supaya banyak pengalaman kemudian itu banyak teman banyak sahabat sehingga ya para jamaah itu bisa apa namanya menambah silaturahminya ya silaturahminya sama dengan Nabi Musa ini jadi makin lori pungalatala ingeraye ini peristiwa besar riwatuna ya lemah ke Firauna oko pungalatala makin nasabah salah satu atanna pungalatala liwa borrona ya agi nang kata liwa borrona tu nacaca pungalatala ya jangan seperti itu oko bawa ngati tanah pungalatala ya angkat tanah nabi makada ni gitu simper kama ilalanna tinna takaburokan dega gondro dari surga ya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin dega gondro dari surga eko gurut takal sirendre wita bahasakeun pimali tama surga ya cara nar pimali tama surga nariko angka tau angka taka boroko ilal natina angka padisagana cede nala taka boroko ngiro angkon ron-ron cede iurangi kaduduka cede angka cede kalau dia eleng ripungan tala gangkan nala taka boroko ngiro ya padaku nala niro kalabiana cede ro nala napandangin teng itawe natu-natunai itawe maka dei nabi tanari kon kata makaro pemali tama surga de no di tama surga nasa nabi ta magai na cacalanda pungalatan dari kon katau angka takak burukena de no di pandangin te tawe de no di itune tawe ya karena kelebihan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak, masih panjang kisahnya ini. Mudah-mudahan orang pungalatan lampir umuru kemudian kita bisa lanjutkan ini. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.